الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya hai orang-orang yang beriman datang mengkuh gata dalam Islam secara kafah lengkap dan baik gata sudut langkah-langkah syaitan karena syaitan yang nakuh musuh gata yang nyata. Dalam ayat dia tuh saknya na dua buah pesan po tuh ke tanya orang beriman saboh dalam bentuk perintah yakni nuyu tambang dalam Islam selengkap-lengkap ji dan saboh truk dalam bentuk larangan atau tham yakni hanya beri sudut langkah-langkah syaitan yang maksud dengan Islam kafah di sana naku Islam yang lengkap di sini ruh bandung lingkup atau aspek kehidupan saudara orang mukmin ruh perkara iman akhlak ibadah
muamalah atau apa mantang yang sangkut dengan urusan pribadi, urusan rumah tangga, masyarakat, urusan nanggro, urusan pemerintah, hubungan sesama orang Islam dan nyangkal Islam dan la illam yang kagak atu di si dumnan jeroh dalam Islam. Panuk ji Islam nak sebagai sebuah sistem yang atur seluruh kehidupan orang Islam. Nyo makna ji niba Islam kafah. Dalam cecetan harian Wali Tunku Hasan di Tiro, Yum Merdeka menyebut bahawa Aceh dan Islamnya lagi si on pengri. Sebelah Islam dan sebelah tru Aceh. Hanapat pemisah. Di Aceh dempu ukur dengan ukuran Islam. Mulai lahir, menikah dan sampai mati bandum. Gato menurut Islam. Uranyo taci kalan atuh draw atuh masing-masing. Pemantang lagi yang Islam getanyo uranyo. Ban-banyo natru jami dari Aceh bak getanyo. Gepegah hasil nanggro getanyo ka lagi boh manok atau boh itik. Tinggal saruk truk asal ji ka habis ji paju le kliung. Hana masalah. Harta getanyo atra Allah beri dan gejuk pulang karena han dapat dimang. Bagi salam ke Islam Aceh. Tinggal saruk cit asal hanale bakduh takalan jino lagi nyan. Getanyo jino lebih galak dapat timang saruk ni bak asal. Lagi penting lambang atau simbol ni bak pelaksanaan ji. Dan malah le golongan yang ngui agama kan untuk bukan Islam tapi untuk kepentingan lain. Kadang-kadang gedayo bangga dan terlalu percaya gedro bahawa Islam gedayo kahayu tat. Sebab nak berpuasa bak bulan Ramadan. Mantang kumah pedang terawih, mantang kumah perayu dan bandua ururaya Islam. Dala ila illam. Nyo bandum jero tapi pakriban di luarnya bandum. Boleh tak faham? Islam kafahkan sekadar apa yang deh mantang. Lagi ibadah-ibadah ritual tetapi ruh cip apa yang na dalam batin teror mukmin. Keikhlasan, kejujuran, kesabaran, ketabahan dala ila illam. Jadi Islam kafah nak tahudib secara Islami. Mulai tabudaih sampai tajaih kelai. Kan wate bulan puasa mantang atau uro Jumaat mantang atau uro raya mantang. Lehnyan ka kajet bubut puan yang galak drawat tu. Menurut sirah mujtahid Islam yang jithai abad-abadnya, Dr. Yusuf Al-Khadrawi salah sabuh akibat nibak salah mufhum tentang Islam na golongan-golongan yang gekalan Islam dari sagua ritual sagai. Islam mururun menyoba acara rame-rame bandung galak bahtat pinyan buat sunat. Tapi menyoka sirau atra wajib hangkumah pubuat le. Islam wate malam mantang jak purame masjid atau munasah. Tapi wate takalan buat si uro-uro juuh tat dengan Islam. Munyo di nanggro lagi yang keadaan jis, pakriban getayo yang tinggal di nanggro yang kan Islam. Pakriban tak kena udip dengan Islam kafah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanan pegelam sidoro urung malingkan pu yang kemah gegulam. Maksudji asai tatem pako sabe na jalan dubiat jis. Bahpi tinggal di kutub baruhnya. Yang penting kita payah tak biasa hidup cara Islami dalam dempua perkara. Tak mulai ni bak dalam rumah dan terus luar rumah. Menyo tak fikir-fikir siapa han kemah. Tapi wate tak buat dempua kemah. Contoh, puasa tunyo yang lebih 20 jam. Menyo tak fikir-fikir cik han padahal anak miat dimiuk 10 tahun umur pi kemah. Menyo ka tak pujak. Menanci dengan hai-hai lain yang tak anggap puas. Ternyata hanya puas ban kata biasa. Yang penting biasa roh dengan cara Islam dalam dempua perkara. Faham begat makna solidaritas. Wate kita yang tengah tak semaju mangat-mangat. Fikir kesedara-kesedara kita yang di Aceh yang hana tak pernah. Fikir kesedara-sedara Islam ban sabuh dunia
yang tengah dizalimi. Lagi contoh di Palestina, Gaza. Bantu bina kemudahan. Nyo bantu bahagian ibadah cid. Umat Islam zamannya tengah mengalami krisis dalam dempua perkara, dalam macam-macam bidang, kan dalam bidang ibadah mantang, tetapi lebih-lebih lom dalam perkara-perkara muamalat. Akhlak muda-mudi semakin jauh nibat tuntutan agama dan letan yang sedot-sedot cara gop. Lagi yang kagak tam dalam ayat di atas buno, wala khutuwati syaitan, be sedot langkah syaitan. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah nekun atau firman, munyo sangkira penduduk negara-negaranya jitim iman dan takwa ke Allah, maka pasti kamu buka untuk awaknya pintu-pintu barakah dari langit dan bumi. Jadi puan yang jid ke syarat supaya janji-janji Allah yang teruk bak getanyo nak ke Islam yang sempurna. Memakna dempu tunduk dalam acuan Islam, cara semikir, sikap, narit, kelakuan dalam berinteraksi dalam keluarga, masyarakat, negara dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dalam keadaan pua mantang saudara orang Islam sapi dalam sibghah acuan Islam, pua dalam senang atau dalam susah. Menyoda bersambung dengan sebuah ayat Al-Quran. Gatanya nak umat yang paling ged, yang gebulahir sebagai manusia, supaya tak perintah yang jeroh dan tak tampun yang hana ged, dan gata tamu iman ke Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Ternyata bak masyarakat kitanya orangnya hana tanda-tanda lagi putrang dalam ayat di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammala ad-diyafati fi yawmi 'idi li'umumil muslimin bisa'ihimul mashkur. Fa subhana man harama sawmahu وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه من إله أعيادا وادخرها بكل عمل مبرور وأطال الأجال إليها لينالوا بفضلها الجزاء الموفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذي كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إجلالا لقدره وتعظيما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhana salahan tamma amman waj'alna min ibadika salihin wa zumratil adqiya'is salimin al-faidina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdhul man khadala ad-din. Allahumma ahlik a'da ad-din wa alif baina qulubil mu'minin wa alif baina qulubil mu'minin wa alif baina qulubil mu'minin wa fukka asral ma'surin wa farrij anil makrubin wa qdid dain anil madyunin. Allahumma kfina syarrad dhalimin. Allahumma kfina syarrad dhalimin. Allahumma kfina syarrad dhalimin wa kfina syarral hasidin wa a'li ya rabbana dinaka fi hadhihi as-sana a'la 'illiyin min ba'd wa khususan narju islam al-kafirin minal yahuda wan nasara minal yahudi wan nasara wa syuyu'in. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La